거룩하시고 자비로우신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 감사드립니다. Харин бөгөөд өглөөнгөө эзэн минь таны нэгүсэл талархаж байна. 이렇게 한 학기 동안 저희들을 지켜주시고 이렇게 어려운 가운데서도 그 수업을 들을 수 있도록 허락해 주신 것을 감사드립니다. Удирдлагын турш та биднийг хамгаалж хэцүү нөхцөл байдалд ч гэсэн сурах боломж өгсөнд баярлалаа. 저희 속사람이 날마다 잘 자라날 수 있도록 도와주시옵소서. Бидний дотор хүн өдөр бүр өсөж шинжлэгдэж байхад тусалж өгөөрэй. 이 시간에도 하나님이 영광을 받아주시고 예수님의 이름으로 기도드립니다. Энэ цагт ч гэсэн бурхантай алдаршаараа Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 예, 오늘 52장 11절 말씀입니다. 11절. 그 소리가 약간 잘 안 들리는데. 네. 네. 52장 11절. 이사야 152의 11. 예. 네, 11절에 보니까 너희는 떠나라, 떠나라. 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 마라. 그 가운데서 나와라. 말씀하셨어요. 11 эшлэл дээр яв тэндээс гар бузар юмд бүхүр тэндээс гараад цэвэр бай гэсэн байна. 네, 어디서 떠나라는 것인가요? Энэ нь болохоор хаанаас яв гэж байгаа юм болоо. 이건 바빌로니아입니다. Энэ бол Бабилоныг хэлж байгаа. 네. 또 이것은 영적으로는 이 세상에 대해서 성도의 태도를 말합니다. Мөн энэ нь сүнсний хувьд сүнслэг утгаараа болохоор энэ дэлхийн хувьд итгэвчдийн хандах ёстой тэр хандлагын талаар өгүүлж байна. 성도는 세상에 있는 것, 특별히 세상주의, 인본주의, 또 타락된 교회에서 나오라는 것입니다. Ариун хүмүүс буюу итгэгчдийг энэ дэлхийн юмс, мөн дэлхийн үзэл санаа, тиймээс одоо хүнийг дээдлэх үзэл, бас тэр бузар ялзарсан тийм сүмж болгонуудаас гарч яв гэж хэлж байгаа хэрэг. 떠나야 되는데 떠나지 못하고 거기 머물게 되면 하나님의 심판을 같이 받아요. Гарч явах ёстой байтал тэндээс гарч чадахгүй, явж чадахгүй байсаар ах юм бол бурхны шийтгэлийг амсна. 계시록 18장 4절에도 똑같은 말씀을 하시는데요. 계시록 18장 4절. Илчлэл 18-ын 4 дээр ч гэсэн мөн адилхан утгатай үг байдаг. 예. 내가 하늘로부터 다른 음성을 들었는데 그 음성이 말하였다. 그렇게 말씀하셨죠. Илчлэл 18-ын 4 Тэнгэрээс өөр нэг дуу гарсан. 나의 백성아, 너희는 거기서 나오너라. 이는 너희가 그 여자의 죄악들에 가담하지 않고 그 여자가 받을 재앙을 받지 않게 하려는 것이다. 그랬습니다. Тэгээд юу ч хэлсэн гэхээр миний ард түмэн та нар тэр эмийн нүглүүдэд оролцохгүй, гамшгуудад нь өртөхгүй тулд түүнээс гарах тун гэсэн байна. 여기 여자는 그
계시록 17장에 나오는 세상을 말하는 것입니다. 세상. За энэ гарч байгаа энэ тэр эм гэдэг нь болохоор Илчлэл 17 дугаар бүлэг дээр өгүүлж байгаа энэ дэлхий хэлж байгаа энэ ертөнцийг. 하나님이 기뻐하지 않는 곳에서 나오라는 거죠. Бурханд тааламжгүй тийм газраас гарч яваа гэж байна. 그 나오는 게 사실 쉽지 않습니다. Тэгж гарч явхад яг үнэндээ амаргүй байдаг. 거기에는 내가 잘 아는 사람들이 있을 수도 있습니다. Яа тэгвэл тэндээс гараад явъя гэхээр тэнд миний одоо таньдаг мэддэг хүмүүс байж байгаа. 가족이 있을 수도 있고 친구들이 있을 수도 있습니다. Гэр бүл маань байж иж болох юм. Найз нөхөд маань ч бас байж иж болох юм. 또 직장이 될 수도 있습니다. Эсвэл ажлын газар маань байж болох юм. 세상에 속한 것에서부터 나오는 건데요. Тэр гарч явах хэвээр газар нь болохоор одоо энэ дэлхий энэ ертөнцид харьяалагддаг тийм одоо тийм газараас гараад яв гэж байгаа. 마음을 주지 말라는 뜻도 포함되어 있습니다. Энэ утгын цаанаас тийм юмсад зүрх сэтгэлээ битгий өгөө гэсэн утгач агуулгадж байгаа. 그 부정한 것을 만지지 말라 그러시잖아요. Бузар юмсад бүү хүрээ гэсэн байдаг шүү дээ. 그렇게 물건을 만지려면 이렇게 손을 이렇게 팔과 손을 이렇게 내밀어서 그걸 이렇게 만져야 되잖아요. 터치해야 되잖아요. Альва юмд хүрэхийн тулд бид нар гараа сунгаад тэгээд хүрэгдэг тийм үү? 여기에는 손을 내밀지 말라는 뜻도 포함되어 있어요. Тэгэхээр тийм бузар юмд бүү хүрээ гэдэг чинь цаагаар бас тийм бузар юм руу гараа бүү сунгах гэсэн утгач бас хамт явж байгаа. 만지진 않았는데 하나님께서는 손도 내밀지 말라는 거예요. Тэг бузар юмд бүү хүр гэж байна тий. Тэг хүрхийн тулд түн чин гараа сунгана штэ. Тэгэхээр заавал одоо яг тэр гар маань тэр бузар юмд хүрээгүй байлаач гэсэн тийм юм руу гараа сунгахад хүртэл болохгүй гэж бурхан хэлсэн байна. 여호와의 그릇을 운반하는 자들아 스스로 정결하게 하여라 그랬습니다. Эндээс гараад цэвэр бай, эзний савсуулгыг тэгчтэй гэж хэлсэн. 여호와의 그릇을 운반하는 사람들은 구약 시대 때 딱 정해져 있었죠. Эзний савсуулгыг тэгчд за солонгос библиэлд болохоор эзний савсуулгыг зөөгчд гэж байгаа байна. Ингэж зөөж тээж авч явдаг хүмүүс бол хуучин гэрээний үед ингээ цаанаасаа бүр тогтоогдсон байдаг. 민수기 4장 15절에 보시면 그핫 자손들이 나오죠. Тоолго намын 4:15-ыг харах юм бол Кохатын хүүхэд гарч байгаа. 민수기 4장 15절 한번 보세요. Тоолго 4:15. 거기 한번 읽어줄 수 있으세요? 네. За тоолго 4:15-ыг уншия. Ухаан нүүх болсон үед Аарон ба түүний хөвгүүд ариун газрын эдлэл мөрийг бүтээж дуусгаад Кохатын хөвгүүд тэдгээрийг үүрч явахаар ирэх ёстой. Харин тэд ариун юмсад хүрэх ёсгүй. Эс бөгөөс тэд өөхөх юм. Энэ нь уулзалтын майхандах Кохатын хөвгүүдийн ачаа юм аа. Амен.
그 핫 자손들은 그 성전에 있는 여러 가지 기구들을 어깨에다가 매는 그 직분을 가지고 있어요. 어깨에다 매는 직분이죠. За тэгэхээр Коходын хүүгүүд ямар албан тушаалтай байсан бэ гэхээр тэр майхан дах ариун юмсыг, ариун эдлэл бүрийг үүрч явах, нуруунд дээрээ үүрч авч явах үүрэгтэй байсан. 그 물건들에 손을 댈 수는 없어요. Гэхдээ тэр ариун юмсад бол шууд гараа хүргэж болохгүй. 거룩한 그릇들을 운반하는 사람들이죠. Зөвхөн тэр ариун юмс, ариун эдлийг үүрч авч явах зөөх ёстой хүмүүс байгаа. 하나님의 일에 쓰임 받는 사람들은 먼저 자기를 깨끗하게 해야 됩니다. Тэгээ бурхны ажил, бурхны үйл хэрэгт ашиглагдаж байгаа хүмүүс бол юуны юм нь өөрийгөө цэвэр байлгах ёстой, ариун байлгах ёстой. 깨끗해지려면 어떻게 해야 되는가요? За тэгвэл цэвэр байхын тулд яах ёстой? 욕심을 버려야 됩니다. Шунлаа хаях ёстой. 욕심이 있으면 깨끗할 수 없습니다. Шуналтай байх юм бол цэвэр байж чадахгүй. 12절에 너희는 급하게 나오지 말며 도망가지 마라. 여호와께서 너희보다 앞서 가신다. 그러셨어요. Исая 52:12 харин та нар яарч гарахгүй, дөрвөж зогтохгүй. Учир нь эзэн өмнө чинь явнаа. 왜 급하게 나오는 거죠? Яагаад яарч гардаг юм бол? 무서워서, 두려워서 달아나는 거죠. Айснаасаа болоод. Айснаасаа болоод яарч сандран зовтаадаг байгаа. 하나님께서 함께 해주시니까 두려워하지 말고 하나님의 인도를 따라서 순종하면서 나오면 된다는 거예요. Харин энд юу гэж хэлж байгаа нэхэрээ тэгж айж сандарч яарч зогтох хэрэггүй. Бурхан та нартай хамт байгаа учраас бурханыг дагаад тэгээд бурханы удирдсанаар гараад явах болно гэж хэлж байна. 하나님께서는 우리를 인도하시는데 어떻게 인도하시죠? Бурхан бид нарыг удирдах явдаг. Яаж удирддаг вүлээ? 신명기 1장 33절에 보시면 Этгэл 1:33 하나님의 인도하심이 기록되어져 있죠. Этгэл 1:33 дээр бурханы удирдамжийн талаар, хэрхэн удирддаг талаар өгүүлж байгаа. 신명기 1장 33절에 보시면 Этгэл 1:33 거기도 한번 읽어주시겠어요? Тэр замд чинь та нарт буудлах газрыг хайхын тулд явах ёстой замыг чинь та нарт заахын тулд шөнөөр гал дотор өдрөөр үүлэн дотор өмнө чинь явдаг. 하나님께서 성도를 인도하시는 방법은 세 가지다. За тэгэхээр бурхан итгэгчдийг айрын хүмүүсийг удирддаг 3 арга байдаг. 첫째는 앞서 가시면서 인도해 주신다. Нэгдүгürt нь болохоор бурхан өөрөө өмнө нь гарч удирдан явдаг. 두 번째는 낮에는 구름 기둥으로 우리를 인도해 주신다. Хоёрдугаарт нь өдрөөр үүлэн багнаар удирдах явдаг. 밤에는 불 기둥으로 우리를 인도해 주신다. Харин шөнө болохоор галан багнаар биднийг удирддаг.
구름 기둥은 하나님이 함께 하신다는 걸 뜻하는 거죠. 하나님이 우리와 함께 하신다. 네. Өвлөн байгаа нь бол бурхан бидэнтэй хамт байгааг илэрхийлдэг. 불기둥은 하나님 Гал 말씀, 진리의 말씀을 상징하죠. харин галан байгаа нь болохоор бурханы үг буюу үнний үгийг бэлэгддэг. 네. 하나님의 인도를 따라가면 그 사람은 편안합니다. Ингээд бурханы удирдлагыг дагаад явах юм бол тэр хүн зүрх сэтгэлдээ амар тайван байх болно. 걱정할 게 없어요. Санаа зовох юм байхгүй. 근데 하나님의 인도를 따라가지 않게 되면 이제 어떻게 되는 건가요? Харин бурханы удирдлагыг дагахгүй байх юм бол юу болох вэ? 그건 자기가 이제 해야 되는 거잖아요. За тийм хүн бол өөрөө бүгдийг хийх хэрэгтэй болно. 하나님의 인도와 보호가 함께하지 않아요. Бурханы удирдамж, бурханы хамгаалалт тэр хүнтэй байхгүй. 하나님께서 그러면 네가 한번 해봐라. 그리고 하나님이 도와주지 않으세요. За тийм хүнд бол бурхан тусалдгүй. Чи өөрөө хийгээд үзсгээд орчдөг. 그거는 힘든 겁니다. За энэ бол үнэхээр хэцүү. 교회를 돌보는 것도 힘들고 설교하는 것도 힘들고 다 힘들어져요. Чуулгана авч явахад ч хэцүү байх болно. Бурханы үгийг номлоход ч хэцүү байх болно. 하나님의 일도 우리가 기쁨을 가지고 해야 되잖아요. 이 일이 기뻐서 이렇게 즐거운 마음으로 해야 되지 않겠어요? Бурханы ажлыг ч гэсэн бид нар тэгэнт хийж байгаа бол баяр хөөртэйгээр тийм ээ. Тэр дадс жаргалтайгаар хийх ёстой биз дээ. 근데 이 하나님의 일이 즐겁지가 않다. 기쁨이 없다. 너무 힘들다. 그러면 어떻게 될까요? Гэтэл тийм биш тийм ээ. Бурханы ажлыг хийхэд ерөөсөө тийм баяр хөөртэй биш, жаргалтай биш. Дандаа хэцүү байгаад ах юм бол юу болох вэ? 교인들이 알아요. Итгэгчид бол шууд л мэддэг. 목사님 힘드신가 보다. Пастор тийм хэцүү байгаа бололтой. 하나님 일 하는 게 재미가 없는가 보다. Бурханы ажлыг хийх нь сонирхолгүй байгаа бололтой. 그러면 그 하나님의 일 오래 못할 수 있습니다. Хэрэг тийм бол бурханы ажлыг удаан хийж чадахгүй төрнэ. 떠나야 할 때 떠나야 돼요. Явах ёстой үедээ явах хэрэгтэй. 가면 안 되는 곳이 있습니다. Тэгээ явж болохгүй газар гэж байдаг. 만나면 안 되는 사람들이 있어요. Бас уулзаж болохгүй хүмүүс байдаг. 하나님 물어보세요. Тэгээ бурхан асуудаг байгаа. 너 왜 거기에 갔냐? Чи яагаад тийшээ явсан юм бэ? 너 왜 그 사람을 만났냐? Чи яагаад тэр хүнтэй уулзсан юм бэ? 왜 하필 거기서 만났냐? Яагаад заавал тийм газарт уулзсан юм бэ? 아니 왜 그 시간에 만났냐? Яагаад яг тэр үед тэр цагт уулзсан юм бэ? 하나님 물어보세요. Тэгж бурхан асуудаг. 13절에 보아라 내 종이 지혜롭게 행할 것이니 받들어 높이 들리며 존귀하게 될 것이다 그랬습니다.
13 дугаар эшлэлээр үзэгтэн зарцмын ухаалгаар үлдэнэ. Тэр өндөрт байна өргөмжлөгдөж хүндлэгдэнэ. 이 지혜로운 종은 누굴까요? За энэ ухаалаг зарц гэдэг нь хин болоо. 네. 세상으로부터 떠나는 사람, 인본주의로부터 떠나는 사람이죠. Энэ дэлхийгээс ангижирсан өөрөлдөл одоо хүнийг дээдлэх гуманист үзлээс ангижирсан 하나님이 гарт явсан тийм хүн. 하나님 받들어 주시고 높여 주신다는 거예요. Тийм хүнийг бол бурхан өргөмжилж хүндэлнэ гэж байна. 그리고 영적으로는 이 지혜로운 종은 장차 오실 메시아 되시는 예수님을 가르쳐요. Сүнслэг утгаараа энэ ухаалаг зарц гэдэг нь хожим ирэх месиа буюу Есүс Христийг хэлж байгаа. 예수님은 전적으로 하나님께 순종하시는 분이세요. Есүс бол бурханд бүрэн дүүрэн дуулууртай байдаг нэгэн. 전적으로 하나님께 순종 어떻게 하십니까? Та нар харьяадаг вэ? Бүх талаараа бүрэн дүүрэн дуулууртай байдгүй. 사도행전 4장 27절에 보면 Үлс намын 4-ийн 27-ыг харах юм бол 사도행전 4장이 아니고 за биш шүү. 이거 성경 잘 모르겠네요. 다음에 찾아보시자고요. 14절 보겠습니다. За дараа ишлэлийн олоод тавалт хэлье гэж байна. За цааш нь 14 дугаар ишлэл. Исая 52-ийн 14. 그의 모양은 타인보다 상하였고 그의 용모는 사람의 아들들보다 더 상하였으므로 많은 사람들이 그를 보고 놀랐다고 말씀하셨습니다. За түүний төрх нь альва хүнийхээс хэлбэр нь хүний үрсээс илүүгээр зэрэмдэглүүлсэн тул олон хүн түүнээс болж хэртгэв. 예수님께서 장차 메시아께서 오셔서 받으실 고난에 대해서 설명하셨어요. Есүс хожим месиа болж ирээд идэлх тэр зовлонгийн талаар тайлбарласан байна. 사람들에게 매를 맞으셨죠. Есүс хүмүүст ташуурдуулсан. 뺨을 맞으시고 침뱉음을 алгамсан, 당하시고 머리에 가시멜류관 쓰시고 толгойдоо өргөс титэм зүүсэн 나무 막대기로 예수님의 머리를 쳤죠. модон борохоогоор Есүсийн толгойг цогсон. 예수 믿는 것 때문에 고난 받을 수 있습니다. Есүст итгэдгээсээ болоод бид нар ч гэсэн ийм зовлон эдэлж болох юм. 그때 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하셨죠. Тийм зовлон ирэх үед харин ч баяртай бай, баярлагдун гэж хэлсэн байдаг. 잘못해서 죄를 지어서 매를 맞는 그것은 효과 없어요. Өөрийнхөө буруугаас болоод гэмнүгэл үйлдэснээсээ болоод ташуурдуулах юм бол энэ нь ямар ч үр дүн байхгүй. 15절에 이제 그가 많은 민족들을 놀라게 할 것이니 왕들이 그로 말미암아 놀라 입을 다물게 될 것이다 그러셨어요. 15 дахь эшлэлдэр ийхүү тэрээр олон үндэстнийг цочоон
Түүнээс болж хаад амаа хамихна гэсэн. 예수님께서 부활하시는 거 보고 사람들이 놀랐어요. Есүсийг үхлээс амьлсныг хараад олон хүмүүс цочирцсон. 예수님께서 하늘로 들려 올라가시는 것을 보고 사람들이 놀랐습니다. Мөн Есүсийг тэнгэрүүд өргөгдөж одохыг хараад олон хүмүүс гайхсан. 이제 장차 예수님께서 재림하실 때 세상 왕들이 깜짝 놀라게 될 것이라 그러셨어요. Харин Есүс хожим дахин ирэх үед энэ дэлхийн хаадууд гайхсандаа амаа хамихгүй гэж хэлж байна. 예수님의 재림은 Амаа хамихна гэж хэлж байна. 예수님의 재림은 성도들에겐 큰 위로예요. 기쁨이에요. Есүсийн дахин ирэлт бол итгэгчдийн хувьд маш том найдвар, тайтгаруулал юм. 이제 고생 끝나는 거예요. Бүгдийн тэр бүхэл зовлон дуусаж байгаа хэрэг. 병드는 거, 아픈 거, 슬픈 거 다 끝나는 거예요, 이제는. Тэр өвчсөн, зовсон, ой гашуу болсон тэр бүхэн бүгдээрээ дуусар болно. 근데 믿지 않는 사람들, 택함 받지 못한 사람들에게는 예수님의 재림이 완전한 절망이죠. Харин итгэгч биш хүмүүс, Бурханд сонгогдоогүй хүмүүсийн хувьд бол Есүсийн дахин ирэлт нь цөфрөл байх болно. 그건 이제 끝장나는 거예요. 멸망당하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл тэдний хувьд ч гэсэн дуусж байгаа, төгсгөл ирж сүрч байгаа гэсэн үг юм. 15절 중간에 보니까 그들에게 일러주지 않은 것을 그들이 볼 것이며 들어보지 못한 것을 깨달을 것이다. 그러셨습니다. 15-ын төгсгөл учир нь мэдээгүй тэд харах болно, сонсоогүй тэд ухарлах болно гэсэн байна. 우리가 아직 깨닫지 못한 것, 들어보지 못한 것을 이제 깨닫게 됩니다. Бид нэр ойлгоогүй, хараагүй зүйлээ ойлгож ухаарч авна гэсэн үг. 예수님을 통해서 감추어진 진리를 발견하게 돼요. Есүсээр дамжуулан нэр бүхий л нуугдсан үннүүдийг олж харна гэсэн үг. 저희도 예수님을 통해서 하나님의 말씀을 많이 깊이 깨닫는 저희가 돼야 됩니다. Бид нар ч гэсэн мөн ялгаагүй Есүсээр дамжуулан Бурхны тэр үнний үгийг маш сайн ойлгодог, ухаардаг хүмүүс болох ёстой. 53장 하겠습니다. За 53 дугаар бүлэг. 53장은 대속입니다. 그리스도의 대속. За 53 дугаар бүлэг болохоор Христийн эвлэрүүлэл. 특별히 53장은 이사야가 예수님 탄생 약 800년 전에 장차 오실 예수님에 대해서 예언하신 말씀이에요. Ялангуяа 53 дугаар бүлэг бол Есүсийг энэ дэлхийд мэдлэхээс 800 гаруй жилийн өмнө Исая хожим ирэх Месиагийн тухай иш үзүүлж хэлсэн үгс байдаг. 먼저 1절에서 3절에 보면 예수님은 장차 오실 메시아는 이렇게 고운 모양이나 풍채가 없다고 말씀하셨어요. За эхний 1 2 3 дугаар ишлэгийг харах юм бол хожим ирэх Месиа буюу Есүс Христ маань олигтой тийм одоо харагдах тийм хэлбэр дүрс
цог жавхлан байхгүй байсан гэж. 1절에 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐? 말씀하셨습니다. Нэгдүгээр эшлэл дээр бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ? Эзний мотор хэнд илчлэгдсэн бэ гэсэн. 우리가 전하는 것은 복음이죠. Бидний мэдээ гэдэг нь болохоор сайн мэдээг хэлж байгаа. 복음을 전해주지만 사람들이 복음을 잘 받지 않는다는 거예요. Бид нар сайн мэдээг хүмүүст хүргэж тэдэнд сайн мэдээг дэлгэрүүлэлгч тэд хүлээж авахгүй, итгэхгүй гэсэн байна. 복음을 전하면 듣는 사람들이 있다 그러셨어요. Сайн мэдээг дэлгэрүүлэхэд сонсогчд байдаг. Сонсдог хүмүүс байдаг. 마태복음 13장에 씨를 뿌리러 나가는데 말씀하시죠. Матай 13 дугаар бүлэг дээр тариачны тухай зөвлөл гардаг. 씨를 뿌렸더니 어떤 씨는 길가에 떨어지고요. Тариачин үр цацсан чинь зарим үр нь болохоор замын хажууд унсан, 어떤 씨는 돌밭에 떨어지고요. зарим үр нь чулуурхаг хүрсэнд унсан, 어떤 씨는 가시덩굴 가운데 떨어져요. бас зарим нь тэр өргөст хогийн ургамал дунд унсан. 이건 복음을 받아들이질 않는 겁니다. Эдгээр хүрсэнд болохоор тэр сайн мэдээг хүлээж авахгүй байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. 씨는 말씀이라 그랬죠. Үр гэдэг нь бол Бурхны үгийг хэлж байна. 그런데 네 번째 옥토를 만났어요. Харин дөрөвдүгээрт нь болохоор тэр өрчил шимтэй хүрс байсан. 그랬더니 100배, 60배, 30배의 열매를 맺었어요. За тэр өржил шимтэй хүрс нь болохоор 100 дахин, 60 дахин, 30 дахин ургац өгсөө. 그 몽골 성경에는 30배, 60배, 100배로 되어 있나요? 100배, 60배, 30배로 되어 있나요? 잠시만요. 제가 볼게요. 네. 100배, 60배, 30배. 아, 예, 그게 맞는 거예요. 네. 13-ын 8 дээр ургацаа өгөхөд зарим нь 100, зарим нь 60, зарим нь 30 дахин их болов гэж байна. 옥토를 만나면 위로를 받아요. Тэгэхээр ийм сайн хүрстэй учрах юм бол 뭘 만난다고? 옥토, 좋은 땅을 만나면 위로를 받아요. Тэгээ ийм сайн хүрстэй учрах юм бол бид нар тайтгарлыг олдог. 근데 다 좋은 땅이 이렇게 많지 않습니다. Гэтэ тийм сайн хүрс, тийм өржил шимтэй хүрс их байдаггүй. 어떻게 우리는 다들 좋은 땅인가요? Тэгвэл бид нэр ямар вэ? Ийм сайн хүрс үү? 좋은 땅은 기본이 100배 열매 맺는 거예요. 100배. Ийм сайн хүрс бол ерөөсөө л одоо угаасаа л 100 дахин ургацаа өгдөг. өөр одоо үндсэн жишг нь 100 дахин ургацаа. 난 좋은 땅이긴 한데 아주 좋은 땅은 아니다. 그럼 60배. Тэгвэл зарим нь одоо бодож иж магадгүй те. Би ч одоо тийм сайн хүрс биш. Тийм ч одоо бүр 100% сайн хүрс биш дээ гэх юм бол зарим нь бол 60 дахин ургацаа өгдөг хүрс гэсэн үг. 최소한 30배는 열매를 맺는 거예요. За тэгэхээр энэ сайн хүрс бол уул нь бол 100% ургацаа өгдөг. Тэгээд бүр багтаа гэхэд 30 дахин ургацаа өгдөг байх нэ. 요번에 몽골 그 벼농사, 쌀농사 성공했죠.
뭐예요? 살론사? 벼농사, 그, 아, 쌀농사. 예, 예, 예. 아, Монголд нөгөө юу цагаанбудаа тариалаад тэр нь амжилттай болсон. 그 미국이 와서 도와줬는데 실패하고, 영국도 실패하고, 중국도 실패하고, 일본도 실패했어요. Урд нь болохоор одоо Америкаас ирээд US туршиж үзсэн Хятад, Япон гэх мэтчлэн ирээд одоо цагаанбудаа тариалах гэж үзсэн боловч бүгд бүтээгүй. 몽골 땅이 농사짓기 힘든 땅 같아요. Тэгээ Монголын хөрс маань өөрөө газар тариалан ялангуяа одоо будаа тий юу цагаанбудаа тарихад амаргүй хөрс юм шиг байгаа юм. 비가 많이 안 오고, 또 바람이 많이 불고 이래가지고, 쌀농사가, 이 몽골은 쌀농사 안 된다. 그렇게 결론을 내렸어요. Тэгээд цагаанбудаа тариалахад бол бороо маш чухал байдаг. Тэгээд бас салхихгүй байх хэвээр. Одоо салхи багатай байх хэвээр. Гэтэл Монголд нөгөө салхи ихтэй, бороо хур багатай учраас Монголд цагаанбудаа ургахгүй нэ гэж бодож дүгнэж байсан. 그리고 한국 연구원들이 가가지고 2년 만에 성공했어요. Тэгсэн Солонгосоос мэргэжилтнүүд очоод 2хан жилийн дараа амжилтанд хүрсэн байна. 그래서 몽골에서 지금 쌀농사, 그 벼농사, 이제 벼가 나옵니다. За тэгээ одоо манай ямар аймаг лээ? Баян хонгорч илүү юу лээ? Би бас мартчихъя. Тэр аймагт одоо ингээд цагаанбудаа тариалж байгаа. Ховд. За ховд гин. 다 중국에서 다 수입했잖아요, 전에. Урд нь болохоор дандаа Хятадаас бараг ихэнхдээ импортлдог байсан. 그 쌀 알갱이 하나가 땅에 떨어지게 되면 보통 몇 개의 열매를 맺힐까요? За одоо цагаанбудааг ингээд ширхлээд ингээд үзэх юм бол нэг юу будаа тэр мөхлөг нь газарт унах юм бол одоо хөрсөнд унах юм бол голдуу хэд дахин их одоо үрждэг юм болоо. 혹시 아시는 분 계세요? Мэдж байгаа юм байна уу? 하나가 땅에 떨어지게 되면 보통 한 150개 정도 열매가 맺혀요. 150개 정도. Цагаанбудааны нэг мөхлөгийг газарт ингээд газар унлаа гэхэд нэг мөхлгөөс 150 дахиад ийм будаа гардаг байх нэ. Одоо нэг ширхэг цагаанбудаанаас 150 цагаанбудаа гардаг байх. 저희도 말씀을 받아가지고 열매를 맺혀드려야 되잖아요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас бурхны үгийг хүлээж аваад бурханд эргүүлээд ургац өгөх ёстой шүү дээ. Үр жимс ургуулах ёстой. 좋은 땅이 되시길 바랍니다. Бүгдээрээ сайн хөрс болоосай гэж хүсэж байна. 여호와의 팔은 그 능력의 팔이에요. Айндаас эзний мотор хэн дэлчлэгдсэн бэ гэсэн. Эзний мотор гэдэг бол хүч чадлын мотор юм. 2절에 보니까 그는 주님 앞에 연한 순같이 마른 땅에 뿌리같이 자라서 고운 모양도 없고 풍채도 없으며 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없다. 그랬습니다. 2-р ишлэл дээр төрөөр түүний өмнө нялх дахиа мэт уурай газраас гарсан үндэс мэт ургав. Бидэнд харагдахуйц хэлбэр дүрс цаг жавхлан түүнд байсангүй. Биднийг татхуйц дүр төрөх түүнд алга байв. 예수님의 그 모습이
사람들에게 이렇게 매력적인 모습은 아니었다는 거예요. Есүсийн дүр төрх нь хүмүүсийн сэтгэлийг татахуйц байгаагүй гэсэн үг. 연한 순과 같이 에, 너무나 인간적이고 너무나 이렇게 연약한 그런 모습을 가지고 있으셨대요. Тэр нялхан дахиа мэт нуурын газраас гарсан үндэс мэт гэж байна. Тэгээ энэ нялхан дахиа мэт гэдэг нь болохоор одоо хитрхи одоо яг хүнтэй адилхан хүн шиг тэгээд бас хитрхи одоо сул дорой тийм дүр төрхтэй байсан гэсэн үг. 그리스도의 생명 운동의 특징이에요. Энэ бол Христийн тэр амийн ажлын онцлог нь байгаа юм. 아름다운 모양이나 멋있는 풍채나 흠모할 만한 것이 없다. Түүнд бол бидэнд харагдхууц тийм одоо гоо үзэмж цогж авсан гэж байгаагүй. 원래 예수님의 모습이 그래요. Угаасаа Есүсийн дүр төрх тийм л юм. 교회의 모습이 그렇습니다. Чуулганы дүр төрх угаасаа л тийм юм. 이 교회에 이렇게 처음 나와 보면 어떤 감정을 느낄까요? 사람들이? 여러분 교회 사람 새로 오신 분이 있으면 어떤 느낌을 받을까요? Хүмүүс чуулганд анх удаа ирэхээрээ ер нь ямар мэдрэмж төрдөг юм болоо. 아니 뭐 대단한 줄 알았더니 뭐 별거 없네. 예. Сүм чуулган гэдгийг чинь их л мундаг, их л гоё сайхан газар байдгийн байх гэсэн чинь их онц юм алга шүү дээ. 또 우리 여러분 교회에 나오는 성도들의 모습이 어떻습니까? Бас 대단- танай чуулганд 대단히 뭐 아름답고 멋있고 그런 사람들 많이 있습니까? танай чуулганд явдаг хүмүүсийн итгэгч нарын чинь дүр төрхөөс ямар байдаг вэ? Мундаг одоо ганган хийнзэр тийм гоёмсог тийм байдгүй. 아주 훌륭한 사람들, 공부 많이 하고 부자고 귀족이고 그런 분들이 교회 많이 나옵니까? Танай чуулганд өндөр албан тушаалтай одоо их стэйцүүд язгууртан тийм томчууд алдартнууд их явдгүү. 그런 교회가 거의 없어요. 네. Тийм чуулган бол бараг байхгүй. 물론 교회 성도들 가운데 부자도 있고 공부 많이 한 사람들도 있고 멋있는 사람들도 있습니다. 네. Мэдээж манай чуулганы итгэгч нарын дунд одоо тийм мундаг өндөр албан тушаалтай ч юм уу эсвэл их мэдлэг боловсралтай сэхэтэн хүмүүс тийм хүмүүс байдаг л да. 근데 일반적으로는 예수 믿는 성도들이 가난하고 약하고 네, 많이 공부도 안 하고 그런 분들이 많죠. Гэхдээ одоо дийлэх итгэгчдийн хувьд аваад үзэх юм бол ядуу, суул дорой бас одоо мэдлэг боловсрал дорой ч юм уу тийм хүмүүс олон байдаг. 그건 어느 나라나 다 마찬가지입니다, 여러분. Аль ч улс оронд адилхан. 예수님은 약한 사람들을 좋아하세요. Есүс бол тийм сул дорой хүмүүст дуртай. 강한 사람들, 지혜로운 사람들을 좋아하지 않으세요. Хүчрхэг эсвэл одоо мэрэгэн цэцэн тийм хүмүүст дургу. 아니, 그런데 이 교회를 자꾸 뭐 아름답게, 멋있게, 훌륭하게 만들려고 애를 써요. Гэтэл бид нэр болохоор яадгаа гэхээр чуулганаа илүү одоо гоё, тансаг, одоо тийм одоо юу гэмдэ тийм гоёмсог
болгох гэж их хичээдгээ. Гоё 원래 сайхан болгох гэж. 원래 진리는 생명운동은 그런 성격이 아니에요. Гэтэл угаасаа үнэн гэдэг бол тийм ээ бас энэ амийн ажил гэдэг бол тийм мөн чанаргүй байдаг юм аа. Тийм шинж чанар байдаггүй. 그건 너무나 이상한, 그건 너무나 뭔가 잘 맞지 않는 겁니다. 어떤 게 맞지 않는다는 거죠? 그 그러니까 멋있고 원래 교회는 그렇게 아름답지 않고 뭐 보기 좋은 것도 아니고 또 흠모할 만한 것이 없는 건데 그것을 억지로 자꾸 이렇게 꾸미려 그러면 그것은 서로 맞지 않는 거죠. угаасаа үнэн гэдэг бол тийм ээ амийн ажил гэдэг бол тийм гоё сайхан зүйл ганган хэнцэр тийм зүйл байдаггүй. Гэтэл бид нар болохоор чуулганаал гоёж гоодохгүй хичээгээд идэг. Тэгэхээр энэ хоёр чинь хоорондоо зөрчилдөнө. 한국의 많은 교회들이 그 예배당 짓는데 엄청나게 많은 돈을 사용합니다. Солонгосын олон чуулганууд тэр одоо мөрөглийн байр өөрөлдөл одоо чуулганыхаа байшин барилгыг их гоё барих гэж маш их мөнгө зарцуулдаг. 그것은 죄다 이렇게 말할 수는 없지만 우리 원리상 우리의 체질상 이게 맞지 않는 거예요. Энэ тэрийг яг одоо яг гин нүгэл гэж хэлж болохгүй ч гэсэн бидний одоо зарчмын хувьд бидний тэр мөн чанарын хувьд бол ерөөсөө тохирохгүй зөрчилдөж байгаа юм аа. 기본적인 것만 하면 돼요. 예배당은. Чуулганы байшин гэдэг бол ерөөсөө үндсэн юмнууд л байхад болно. 여름엔 시원하고 Зун нь бол сэрүүхэн 에어컨 달고 예, 시원하게 하는 거죠. 네. За тэгээ сэрүүн одоо зун чинь халуун байдгийн чинь хүмүүсийг халууцуулахгүй тулд тэр мөргөлийн зааланда танхимда air condition ажиллуулах ч юм уу тийм бол үндсэн хэрэглээ учраас байж болно. 겨울엔 따뜻하고 Өвөл нь болохоор хүмүүсийг дааруулахгүй тулд дулаахан байх хэрэгтэй. 화장실 깨끗하고 Нойлын тийм ээ бие засах ариун цэврийн өрөөнүүд нь цэвэрхэн. 또 뭐 식당이나 주방 예, 깨끗하고 이러면 되는 거 아닐까요? За хэрэг галтгоотой бол галтгоо нь цэвэр цэмцгэр ариун цэврийн шаардлага хангасан. За тийм л байхад болоо үсттэй. 그 꾸미는데 인테리어하고 데코레이션 하는데 돈을 많이 쓰면 안 됩니다. 그건 성경적이지 않아요. Энэ үндсэн шаардлагыг хангасан байхад тэгэл болоо. Тэрнээс биш одоо тэр одоо дотоод засал чимэглэл интерьер хийх гэж байгаа энэгээл эсвэл одоо чуулганыхаа гадна заслыг өнгө үзэмжийг сайжруулах гэж байгаа гэж баахан мөнгө үрээд ингээм бол одоо эзний тэр үнэнд нийцэхгүй болж байгаа юм аа. 원래 그 생명 운동 자체가 그렇게 매력적이지가 않은 거예요. Угаасаа бидний энэ хийж байгаа ажил чинь амийн ажил. Энэ амийн ажил бол тэгж хүний сэтгэлийг булаагаад татаад байхаар тийм ажил биш. 씨를 뿌리면 그 씨가 땅 속에서 어떤 작용을 하죠? Үр тарилаа гэхэд тэр үр маань тэр хөрсөн дотор ямар процесс явагддаг вэ? 씨가 그 땅 속에서 썩어져요. Тэр үр маань тэр хөрсөн дотор ялзарч задардаг байгаа. 그리고 뿌리가 내려오고 싹이 올라오죠. За тэгээд үндсэн доошоогоо үндэслэн дээшээгээ газрын гадарга дээр болохоор дахиад гарч ирнэ. 그건
썩 보기 좋은 게 아닙니다. За тэгээ харахад бол тийм ч гоё сайхан харагддггүй. 엄마 뱃속에서 아이가 자라나잖아요. За хүүхэд гэхэд одоо ихэнх хэвлэлий дотор өсөж байждаг тийм ээ. 그 아주 아름답고 아주 멋있게 자라나는가요, 아이들이? Тэгээ ихэнх хэвлэлд байгаа тэр үр хөврөлийг зургийг мэдээж бид нар харсан тийм ээ. Тэгээ харахад маш үдсгэлэнтэй гоё сайхан тийм хэлбэр дүрстэй байдаг. 보통 그렇지 않습니다. 네. Тийм байдаггүй шүү дээ. 무슨 벌레 같은 게 자라납니다. 그 뱃속에서. Тэгээ эхэндээ бол яг л нэг хорхоо шавжиг юм байдаг тийм ээ. Тахирлцсан үт шиг юм байдаг. 아니 저거 사람 맞는가? 저게 사람이 맞는가 싶죠. Бараг л одоо энэ одоо хүн гэж үү дээ гэж хэлмээр дүрстэй байдаг. 아이가 막 태어났을 때 보기 좋아요? За тэгээ дөнгөж одоо хүүхэд төрлөө, дөнгөж төрсэн хүүхдийг харахад тийм сайхан гоё харагддаг. 저는 첫째 아이가 태어났을 때 깜짝 놀랐습니다. Би хамгийн том хүүхдээ төрөхт нь хараад дөнгөж төрсний дараа хараад маш их гайхсан. 저는 아주 예쁜 아이가 예쁜 사람이 태어날 거라 생각했어요. Тэгээ би болохоор их л одоо хөөрхөн гоё тийм дүр төрхтэй хүүхдэл олж харна гэж бодсон юм шиг байгаа. 원숭이 새끼를 닮았더라고요. Тэгсэн чи ерөөсөө л яг сармагчингийн зулцах шиг нунш шиг харагдсан. 여러분 생각을 해보세요. 모든 생명 운동은 그렇게 멋있고 아름답지 않아요. Та нар ч гэсэн бодоод үзээрэй. Альва одоо амийн ажил тий амьтай холбоотой бүхэн тийм гоё сайхан байдаггүй. 우리가 복음을 전하는 것도 생명 운동이잖아요. Бидний энэ сайн мэдээг дэлгэрүүлж байгаа маань ч гэсэн амийн үйл хэрэг юм аа. 예수님께서 사람들에게 미움을 받으셨어요. Есүс л гэхэд хүмүүс өчнөө үзэн ядагдаж, жигшигдэж байсан. 버림받았어요. Хүмүүс хаягдсан, гологдсон. 그 골고다에 데리고 가가지고 십자가에 못 박아 죽인 겁니다. Тэгээд эцэст нь түүнийг Голготын толгойд дээр аваачаад загалмай дээр цовдлоод алчихсан. 그런데 우리가 그걸 억지로 멋있게 아름답게 자꾸 만들려고 그러면 안 된다 이거죠. Тэгээ угаасаа одоо тийм дүр төрхтэй зүйлийг бид нар хүчээр зориуд тэгэж гой сайхан болгох гэж зүтгэж болохгүй маа. 3절에 보니까 그는 멸시를 당하고 사람들에게 버림받았으며 슬픔을 많이 맛보고 병고를 아는 사람이다 그랬습니다. 3-р ишлэл тэрээр хүмүүст чигшигдэж орхигдсон өвчин зовлонг мэдэгч зовлон шаналын хүн ажээ. 마치 사람들이 외면한 자 같이 그가 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀하게 여기지 아니하였다 말씀하셨습니다. Хүнээс хүн нүүр буруулж тэр чигшигдэж бид түүнийг эс тоосон. 예수님은 사람들에게 환영받지 못했어요. Есүс л хүмүүст юусоо тийм сайхан сэтгэгдэл төрүүлж хүмүүс түүнийг найрсаг баяртайгаар өгтөж авч байгаагүй. 환영받으면 좋겠죠. 환영받으면 물론 좋겠지만 굳이 자꾸 환영받기 위해서 그 외부적인 것에 너무
신경을 쓰지 말라는 거죠. Мэдээж одоо хүмүүст тоогдож хүлээн авагдвал сайхан л да. Гэхдээ зориуд одоо хүлээн авагдахын тулд хүмүүс тоогдохын тулд гадна төрхтөө тэгж их анхаарч хэтэрхий тэгж гойж годож болохгүй маа. 제가 전에도 말씀드렸다시피 여러분들께서 이제 앞으로 혹시 예배당을 지을 수 있는 기회가 생기신다고 하면 예, 너무 비용을 많이 들이지 마시라고 말씀드리고 싶어요. Би танарт урд нь ч гэсэн хэлжсэн баг. Хэрвээ та нар чуулганы байшин барилга барих гэж байгаа бол түүндээ тэгж одоо хэтэрхий тийм тансаг барих гэж тийм ээ гоё сайхан барих гэж мөнгө битгий их зарцуулаарай гэж хэлмээр байна. 게르교회도 좋아요. 괜찮아요. Зүгээр гэр чуулган ч байсан болно шүү дээ. Монгол гэрт тийм ээ чуулгана хийж болно. 예배 드리는 곳, 식당 게르, 화장실 게르 이렇게 따로따로 만들면 되잖아요. Ийм 3 гэр бариад нэг гэр нь болохоор гол мөргөлийн одоо танхим маань, нэг нь болохоор одоо гал тогооны гэр, нэг нь болохоор одоо ариун цэврийн мөрөөч гэдэг. Ариун цэврийн гэр одоо бие засах гэрч гэдэг юм одоо тиймэрхүү маягаар зохион байгуулад барьчиж болно шүү дээ. 근데 이제 좀 중요한 것은 이제 앞으로는 반드시 주차장이 있어야 됩니다. За гэхдээ нэг чухал зүйл нь болохоор цаашдаа заавал одоо машины зогсоолтой байх хэрэгтэй. 흙에다가 이렇게 하지 말고 자갈을 까는 거예요. 자갈을 깔아가지고 비가 와도 빠지지 않게 자갈을 깔아서 주차장 만들면 되잖아요. 아스팔트 꼭 깔지 않아도 되잖아요. Зогсоол гэхээр машины зогсоол гэхээр нэг тийм одоо сүртэй тий бас тийм гоё байхалгүй ямар ч гэсэн тэр одоо сул хөрс биш, сул шороо биш. Сул шороон дээр байх юм бол одоо бороо цас ороход тэр нь одоо шавар шавхаа болоод ингээд машин суух ч юм уу заваарах ч юм уу тийм ээ тийм байна. Тэгэхээр зүгээр одоо асфальт биш байдаг юм а гэхэд хайрга авчирд асгачих болно. 잠깐 쉬었다가 하시자고요. 네. За түр завсарлаа. 네, 감사합니다. 다 들어오셨나요? Дээр үргэлжлүүлээ. 네. 자, 4절 말씀부터 볼까요? 53장 4절입니다. За 53 дугаар бүлгийн 4-р ишлэл. 참으로 그는 우리의 병고를 지고 우리의 슬픔을 당하였으나 우리는 그가 징벌을 받고 하나님께 맞으며 고난을 당한다고 생각하였다. 그랬습니다. Үнэхээр тэр бидний сул дорой байдлыг тээж өвчин зовлонг маань үрчээ. Гэтэл түүнийг бурханд зодуулж зохиулсан тэгээд зовж зүдэрсэн гэж бид тооцжээ. 히브리서 4장 15절에서 예수님께서 질고를 지셨다고 말씀하셨어요. Еврей 4:15 дээр Есүс Христийг 히브리 4장 хоригдсон гэж хэлсэн байдаг. 거기 히브리 4장 15절 좀 읽어주실 수 있으세요? 네. Еврей 4:15-ыг уншия. Учир нь бидний мөхс байдлыг хуваалцаж чадахгүй тэргүүн тахилч бас харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидний шиг соригдсон нэгэн бидэнд байгаа билээ. 이사야 선지자는 예수님 탄생하시기 전 800년 전, 약 800년 전 사람이거든요. Шүтлэгч Исая болохоор Есүсийг энэ дээр мэдлэхээс өмнө 800 гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан хүн.
그런데 하나님께서 이사야를 통해서 장차 오실 그 메시아의 모습, 메시아가 당하실 고난에 대해서 마치 직접 보는 것처럼 이렇게 성경에 기록하셨어요. Гэтэл бурхан болохоор энэ Исаягаар дамжуулаад хожим ирэх Месиагийн тэр дүр төрх болон эдлэх зовлонгийн талаар яг л нүдээр харсан юм шиг иш үзүүлж хэлүүлсэн байна. 도대체 왜 메시아 되시는 예수님께서 이런 고난을 받으시는가? Ер нь ягаад Месиа Есүс Христ маань ийм зовлонг эдлэх ёстой болсон юм болоо? 왜 사람들이 이렇게 멸시를 받으시고 십자가에 달려 죽으시는가? Ягаад хүмүүс ингэтлээ жигшигдэж дагалмаа дээр цовдлогдсон юм болоо? 5절에 그 답이 기록되어져 있죠. 5-р эшлэл дээр хариулт нь байна. 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이며 그가 상처를 받은 것은 우리의 죄악 때문이다. 그가 징벌을 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 고침을 받았다. 말씀하셨습니다. 5-р эшлэгийг харах юм бол гэвч гэмт үйлдэлийн маань улмаас тэр хатгагдан хилэнцгийн маань улмаас тэр бицарчээ. Амар тайвны маань төлөө түүн дээр гисгэл байж шархаар нь бид итгэрчээ гэсэн байна. 원인은 우리 때문에 고난을 받으셨다는 거죠. Тэр шалтгаан нь ерөөсөө л бид нар юм байна. Бидраас болж бидний гим нүглээс болж тэр ингэж зовж зүтрэхэд хүрсэн байна. 예수님께서 나 때문에 고난을 받으셨다. Есүс надаас болж тэгэж зовлон эзэлсэн юм байна. 허물은 죄인가요? 죄가 아닌가요? 우리의 여기 네. Монгол 성경은 다 죄로 되어 있어요. 죄로 되어 있구나. 이게 단어가 다른 건데. 네. 그래서 우리의 죄 때문에 예수님이 고난을 당하신 겁니다. бидний гим буруугаас болж Есүс зовсон байна. 6절에 우리는 모두 양같이 방황하여 각기 제 길로 갔으나 여호와께서는 우리 모두의 죄를 그에게 넘겨 씌우셨다 그랬어요. 6-р эшлэл бүгдээрээ бид хонь мэт төөрч бүгд л өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн маань хилэнцгийг харин түүн дээр эзэн тохов. 그 양들이 원래 말을 잘 안 듣는가요? За ер нь хонь гэдэг амьтан үгэнд тийм сайн ордоггүй амьтан нөө. 우리 한국에서 양을 키우는 곳이 거의 없어요. 몽골은 다 양 많이 키우시잖아요. Солонгост болохоор баг хонь тижээдэггүй хонь малалдаггүй. Харин монголчууд бол хонь их дэжтэй. 우리 이론적으로만 알지 실제 양이 정말 이렇게 말을 잘 안 듣는가? 예. 어떤가요? Солонгосууд бид нар бол хонь гэд ярих юм бол онлын хувьд л мэднэ гэхээс ш яг бодит практик дээр бол мэдэхгүй. Та нар одоо сайн мэдчихэж байгаа хаа. Хонь ер нь ямар амьтан юм бэ? Дуулууртай амьтан уу, дуулуургүй амьтан уу? 어떤가요? 통과 사모님 어떤가요? сайн хариулах юм бол дуулууртай. Тэгээ дураар нь тавьчих юм бол тэний далга болно шүү дээ. Тийм 목자에 따라서 목자가 잘 키우고 잘 길들이면 순종적이고 네. 잘 길들이지 않으면 그냥 내버려 두면
순종하지 않던. 여기는 우리가 모두 양같이 방황했다고 말하잖아요. 성경에는. 난 6 дугаар эшлэлдэр бид бүгдээрээ хон мэт төөрсөн гэж хэлж байна. 다 제 길로 갔다고. бүгдээрээ өөр өөрийнхөө замаар явсан. 예수님에게 우리의 죄를 다 뒤집어 씌운 겁니다. Тийм бид нарын бүх хэлэнцгийг Есүс дээр Бурхан бүгдийг нь тогсон гэж байна. 죄를 조금이라도 남겨두지 않고 완전히 우리 죄를 다 예수님에게로 이렇게 전가시켰다 그러는데요. 옮겨서 씌운 거예요. Бүгдийн маань хэлэнцгийг гэж байна тийм ээ. Тэгээ энэ нь болохоор ерөөсөө тэр бид нарын нүгэл хэлэнцээс нэгийг ч үлдээлгүйгээр бүгдийг нь хуу хамж аваад ерөөсөө Есүст үүрэлчихсэн гэсэн үг. 그것도 아담 하와 이후로 구원받기로 예정된 모든 사람들의 죄를 예수님 한 몸에 다 갖다 씌운 거죠. Энэ ганц хоёр үндэстэн ч юм эсвэл ганц хоёр цаг үеийнх нь ч биш. Адам Ева хоёроос хойших тэр бүх хүн төрлөختөн чинь тэр чигээрээ нүгэл хэлэнцтэй хүмүүс байгаа. Тэр бүх хүмүүсийн бүх цаг үеийнхний бүх тэр үлдсэн гэм нүглийг бүгдийг нь ганц Есүс дээр эзэн Бурхан тогсоон гэж. 7절에 그는 짓밟히고 괴롭힘을 당하여도 그 입을 열지 않았으며 도수장으로 끌려가는 어린 양 같고 털 깎는 사람 앞에 양같이 잠잠하여 그 입을 열지 아니하였다 그랬습니다. 7 дугаар эшлэл тэр тамлагдан зовсон боловч амаа нээсэнгүй. Нэдлэгтахаар хөтлөгдөх хураг шиг хяргагчийн өмнө дуугарахгүй хон шиг амаач тэр нээсэнгүй. 예수님은 입을 열지 않으셨대요. Есүс амаа ерөөсөө нээгээгүй гэж байна. 그 하나님의 종들은 교회나 성도들 앞에서 그 한탄하시면 안 됩니다. 탄식하시면 안 돼요. Бурхны ажилчин, Бурхны зарцнаар бол тэр итгэгчдийнхээ өмнө шимж болгон дээрээ олны өмнө тэгж одоо халаглаж, гашуудаж ерөөсөө болохгүй. 왜 이렇게 순종을 안 하냐? Одоо бачимдаж ойрлж болохгүй. Яагаад ингэж үгэнд орохгүй байгаа юм бэ ч гэдэг юм уу? 왜 이렇게 연보를 잘 안 하냐? Яагаад та нар өргөл өргөхгүй байгаа юм бэ? 그 교인들에게 왜 나를 잘 대접하지 않느냐? Эсвэл яагаад та нар намайг дайлахгүй байгаа юм бэ? 그러면 절대로 하시면 안 됩니다. Тийм юм ерөөсөө ярьж болохгүй. 입을 꽉 다무셔야 돼요. Энэ тал дээр бол амаа хамхиж явах хэрэгтэй. 요한복음 1장 29절에서는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 그러셨어요. Иохан 1:29 дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ертөнцийн нүглийг зайлуулах Бурхны хургийг харагтун. 우리는 예수님의 뒤를 따라가는 사람들이죠. Бид нар бол Есүсийн араас дагаж явдаг хүмүүс. 또 예수님을 닮아가는 사람들입니다. 저희들은. Бид нар бол Есүсийг дуурайдаг хүмүүсээ. 8절에 그가 잡혀가 감금당하고 재판받았으니
그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 죄악 때문이다 하였겠느냐 그랬습니다. 8 дугаар эшлэл хавчлах шүүх түүнийг аваад явлаа. Ард түмний минь тэрслийн улмаас цохигдож амьдын газраас тэр таслагдсан атал хэн ирээдүйнх нь тухай төсөөлсөн бэ? 그 세대 중에 그 세대는 불신자들을 말합니다. 믿지 않는 사람들을 말해요. 네, 지금 번역이 네네. 다른 것 같아서요. 그 8절에 TV가 그가 잡혀가 감금당하고 재판받았으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그렇게 되어 있는데 거기는 어떻게 되어 있어요? 그 세대가 아니라 그 백성들 중에 백성들 중에 그 백성들의 생각하기를 누가 생각하기를 이게 번역 자체가 아주 들리는데요. 네. 그가 협박받고 재판장으로 끌려갔다. 네. 그 백성들의 그 반대 때문에 대적 때문에 그가 때림을 당했고 맞음을 당하고 살아있는 사람들의 땅에서 끊어졌는데 누가 그의 미래에 대해서 예측할 수 있는가? 뭐 이렇게 번역이 돼 있어요. 야, 정말. 야, 우리 몽고 성경 참 좀 믿음 좋은 분들이 이거 번역을 다시 해야 되는데 큰일 났네요. 네. 그래서 이 백성은 그 믿지 않는 이 불신 세계 사람들을 말합니다. 그 8절 믿지 중간에 않는 자들이요? 예, 예수 믿지 않 하나님 백성이 아닌 사람들이 예수님을 그렇게 생각한다는 거예요. Энэ ард түмэн гэдэг нь за та нарт 2004 оны одоо юу байж магадгүй Библи хэрэгжилж байгаа хүмүүс байх юм бол түүний үр өдмийн тухай хэн бодох вэ гэж энэ ард түмэн гэж хэлж байгаа хүмүүс нь болохоор нөгөө итгэгч биш хүмүүсийг хэлж байна. 그 불신자들은 예수님께서 메시아가 이 백성들의 죄를 담당하고 죽으시는 것이다. 그렇게 절대 생각하지 않죠. Итгэгч биш хүмүүс болохоор Есүс Христийн тэр үхлийн тухай бодохдоо энэ Есүс Христ энэ ард түмний тий энэ хүн төрлөختний гим нүглээс болж тэр гим нүглийг өөр дээрээ тохоод ингэж цовдлогдож байгаа юм байна гэж юусоо бодохгүй шүү дээ мэдээж. 무슨 특별한 잘못을 저질렀을 것이다. гарцаагүй тэр ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн л гэж таараа. 무슨 죄를 저질렀기 때문에 저 사람이 저런 고난을 당한다. 이렇게 생각한 거죠. Тэгээд ямар нэгэн гим нүгэл буруу зүйл хийсэн учраас л тэр ингэж гим нүглийнхээ ял шитгэлийг хүртэж байгаа гэж тэгж бодно. 그러나 9절에 보니까 그는 폭력을 행한 적이 없으며 그 입에 거짓이 없었다 말씀하셨습니다. Тэгэхээр 9-р бүлэг дээр нь 9-р эшлэл дээр энэ юу гэж хэлсэн бэ нэхээр тэр хүчирхийлэл үйлдээгүй түүний аманд худал хуурмаг байгаагүй гэсэн байна. 그 베드로전서
2장 22절 23절에 보시면 Нэгдүгээр Петр 2-ын 22 23 дугаар эшлэгийг харах юм бол 거기 22절부터 25절까지 좀 읽어줄 수 있겠어요? 22-с 25 хүртэл уншия. Нэгдүгээр Петр 2-ын 22-с 25. Тэр нүгэл үлдээгүй аманд нь мэх удал байгаагүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовонд тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Биднийг нүглийн хувьд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үрсэн. Тиймээс та нар түүний шарахаар эдгээгдсэн билээ. Та нар хонь мэд төөрсөөр байсан боловч идүгээ хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагч руу буцаж иржээ. 네. 그분은 죄를 지으신 분이 아니시다 그러셨어요. Эндээс харах юм бол тэр нүгэл үлдээгүй гэсэн байна. 예수님에게는 어떤 거짓이 없어요. Есүст бол ямар ч худал хуурмаг байдаггүй. 자기 몸으로 우리의 죄를 친히 짊어지셨다 그러셨죠. Тэр бидний нүглийг модон дээр биедээ үүрсэн гэсэн байна. 우리가 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하시려고 그러신 것이다 그랬어요. Яагаад тэгж бидний нүглийг бидэн дээрээ үүрсэн бэ гэхээр бидний нүглийн хувьд өхүүлж зөвхт байдлын хувьд амьдруулахын тулд юм аа. 전에는 우리가 양과 같이 길을 잃었으나 이제는 너희 영혼의 목자와 감독이 되신 분께 돌아왔다 말씀하셨습니다. Тэгээд 25 дээр нь урд нь бид нар хонь мэт төөрсөн байсан бол эдүгээ зүрх сэтгэлийнхээ хончин буюу харгалзагч руу бусаж ирсэн гэж энд хэлсэн байна. 1-р Петр дээр. 오늘 9절 중간에 보니까 그의 무덤은 악인들과 함께 있었고 그의 묘실이 부자들과 함께 있었다 그러셨어요. Эсэ 53-9 9-өөс харсан байна. Улшиг нь буруутуудын хамт товлсон ч үхэлд тэрээр баян хүнтэй хамт байсан гэж. 네. 마태복음 그 27장에 나오는 내용인데요. Матай 27 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа агуулгыг ерөөхдөө хэлсэн байна л да. 57절부터 보면 아리마대 사람 요셉이라고 하는 사람이 나오죠. Тэгээ 27-гийн 57-аас харах юм бол Ариматийн Йосеф гихч баян хүн хурч ирсэн. 그는 부자였다고 그랬어요. Тэр хүн бол баян хүн байсан. 그리고 예수님의 제자였다 그랬습니다. Бас Есүсийн шав байсан гэж. 나이가 좀 많은 사람인 것 같아요. Бодвол энэ хүн маань Жон Ахмаг насны өндөр 자기가- настай хүн байсан бол тэ. 자기가 죽은 후에 들어갈 무덤을 미리 만들어 놓은 거죠. Ягаад гэвэл тэр өөртөө зориулаад булш бэлтчихсэн байсан. 이 팔레스타인 지역은 석회암, 석회로 만들어진 돌들이 많은 지역입니다. Палестины газар нутаг бол ерөнхийдөө шохон чулуу ихтэй тийм газар нутаг байдаг. 그래서 이제 그 돌에 구멍을 뚫을 수가 있어요. 구멍 뚫기가 쉬워요. Шохон чулуу маань өөрөө зөөлөн бүтцтэй учраас тэр том хад чулуунуудыг ухаад хөндөлгөхөд амархан байдаг. 깊은 그 구멍을 만들어 놓고 또 그 구멍 옆에 여러 개의 방들을 이렇게 만드는 거예요.
За тэгээд том одоо хад асга тийм ээ бүгдээрээ шохоо бүтцтэй учраас тэр том одоо асгыг хөндөлж ухаад дотор нь одоо хэд хэдэн юм өрөөнүүдийг бэлддэг. 일종의 가족묘예요. 일종의 가족묘. 할아버지도 들어가시고 할머니, 아버지, 어머니도 우리도 들어가고 자네들도 다 이제 그 무덤에 다 같이 들어가는 겁니다. Ягаад тийм олон өрөө бэлдэж байгаа юм бэ гэхээр энийг гэсэндээ гэр бүлийн булш бунхан гэсэн үг. Тэгэл одоо өвөө эмээ ч юм уу тэгэл одоо аав ээж нь одоо би өөрөө ч гэдэг юм надаас хойш үр хөвгтэй маань ч гэсэн тэр гэр бүлийн бунханд оршуулгадгээ гэд эртнээс бэлтждэг байна л да. 자기가 죽으면 들어가려고 만들어 놓은 새 무덤이에요. За тэгсэн Ясеф гэдэг хүн маань болохоор гадна духад хийсэн өөрийнхөө шин булшинд тавьсан гэж өөртөө зориулаад шин булш юу хийсэн байна. 빌라도에게 요청해가지고 예수님의 시신을 받아서 자기 무덤에다가 장사 지낸 거죠. Энэ Йосеф гэдэг баян хүн маань Пилат дээр очиод Есүсийн цогцыг гуйж аваад өөртөө зориулж бэлдсэн байсан тэр шин булшинда Есүсийн цогцыг тавьсан байна. 그 옆에 다른 무덤들이 많이 있습니다. 공동묘지예요, 일종의. За хажууд нь болохоор бас өөр булшнууд мэдээж байсан л гэж сараад нийтийн оршуулган газар гэсэн үг шүү дээ. 하나님께서 인간의 모습으로 오셔서 사람들의 죄인들 가운데 묻히신 거죠. Тэр бурхан өөрийн биеэр хүний төрхөөр энэ дэлхий дээр хурч ирээд тэгээд гим нүгэлтэй тэр хүмүүсийн дунд оршуулгдсан байна. 예수님의 묘실이 부자들과 함께 있었다 예언했어요. Исая номонд болохоор үхэлд тэрээр баян хүнтэй хамт байваа гэсэн. 10절에 보니까 여호와께서 그가 상처 입는 것을 기뻐하셨다 그랬습니다. За цааш нь Исая 53:10 гэвч түүнийг няцалж зовоох нь эзний таалал байв. 또 예수님이 고난 당하도록 하셨다는 겁니다. Тэр эзэн бурхан өөрөө Есүсийг ингэж зовоохыг зөвшөөрсөн гэсэн. 하나님의 뜻이에요. 하나님께서 그렇게 다 하나님이 원하시는 거예요. Тэр энэ нь бол ерөөсөө эзэн бурханы хүсэл таалал байсан гэсэн. 우리 죄 때문에 그런 거죠. Бидний гэм нүглээс болж байгаа л да. 그것을 하나님의 공의라 그러죠. 하나님의 공의라 그럽니다. За үүнийг бол бурханы шударга ёс гэдэг. 그의 영혼을 속건제로 드릴 때에 그가 자손을 볼 것이며 그의 날들이 길 것이다 그랬습니다. Тааш унших юм бол амиа тэр ялын тахил болгоос үрээ тэрээр үзнэ. 그 구약의 5가지 제사 중에 속건제가 있죠. За энд ялын тахил гэж гарч байна тийм ээ. Тэгэхээр хуучин гэрээний үед одоо хуучин гэрээнд тогтоож өгсөн 5 төрлийн гол тахил байдаг. Тэдний нэг нь бол энэ ялын тахил байгаа. 속건제는 그 재판에서 너 잘못했으니까 저 사람에게 얼마를 배상해라 할 때 그 배상. 속건제는 배상한다는 개념이 있어요. 죄에 대한 배상이란 뜻이 있습니다. За энэ ялын тахил гэдэг нь ямар учиртай тахил юм бэ гэхээр нэг гэсэндээ нөхөн олгор нөхөн төлбөрийн тахил гэж хэлж болох юм. Одоо хин нэгэн хүнд гин буруу үлдээд тэр бүнийг хохироосон
байх юм бол одоо тэр нөө шүүхээр ороод тэгээд за чи энэ тэр хүний ингэж хохироосон байна. Ингэж тэр хүнд гим нүгэл үлджээ. Тэгэхээр чи одоо ингээд энэ ялаа үрээд энэ ялынхаа төлөө одоо ингэж нөхөн олгоор төлж өгөө. 이 속, Энийг ясандаа гим нүглийн үйлцэн тэр гим нүглийн хариуд өргөж байгаа тахил гэсэн үг. 속건제 내용은 레위기 5장에 나옵니다. Ялын тахилын тухай агуулга Леви номын 5 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 예수님께서 자신의 몸을 속건 제물로 드린 결과 예수 그리스도로 말미암아 구원받는 후손들이 많이 생길 것을 말씀하셨어요. Тэгэхээр Есүс Христ өөрийнхөө амийг биеийг тэр ялын тахил болгож өргөснөөр дамжуулаад хожим тэр аврагдсан үр өдөм одоо аврагдсан хүмүүс түүний одоо үр өдөм болсноо гэсэн үг. 영적 후손이면 영적 후손. Өөрөөр хэлбэл сүнслэг үр өдөм гэсэн үг. 그래서 자신을 희생하셔서 인간을 구원하시는 하나님의 뜻을 이루어 드린 겁니다. Тэгэхээр Есүс өөрийгөө золиослон байж хүн төрөлхтнийг аврах гэсэн бурхны хааллыг биелүүлсэн байна. 그 손으로 여호와의 기쁜 뜻을 이룰 것이다 말씀하셨죠. 10절 마지막에. За 10-ын төгсгөлд нь өдрүүдээ уртасхан эзний таалал гарт нь цэцэглэх болно. 11절에 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족할 것이니 내 의로운 종이 그의 지식으로 많은 사람을 의롭게 할 것이다 그랬습니다. 11 дээршлэл зовлонгоосоо тэрээр гэрэл харна мэдлэгээрээ тэрээр хангалуун болно. Зөвхт нэгэн миний зарц олныг зөвтгөн хилэнцгийг нь нүрнэ. 구원의 완성이에요. 구원의 완성을 보고 기뻐하신다는 것입니다. За нэгсэндээ тэр авралын биеллийг тэр төгс биеллийг хараад баярлах болно гэсэн үг. 예수님은 육체만 고생하시고 수고한 것이 아니라 예수님은 그 영혼이 수고하시고 많은 고생을 하신 겁니다. Иесус зөвхөн одоо махан биеийн л зовж зүдэрсэн биш. Түүний сүнс хүртэл адилхан зовлон идэлсэн. 내 의로운 종이 그의 지식으로 많은 사람을 의롭게 했다 그랬습니다. Миний зөвхт нэгэн миний зарц олныг зөвтгөх болно гэсэн байна. 예수님께서 하나님의 말씀을 완전히 순종하심으로 의로워지신 겁니다. Есүс өөрөө Бурхны үгэнд бүрэн дуулууртай байснараа зөвтгөгдсөн. 이 지식은 뭘까요? За энд гарч байгаа энэ мэдлэг гэдэг нь юу юм болоо? 그리스도를 아는 지식을 말해요. За энэ мэдлэг нь бол Христийг мэдэх мэдлэг юм. 이것은 이제 지식적으로 예수님을 지식적으로 아는 게 아니라 믿음으로 영을 사용해서 그리스도를 발견하는 것을 말해요. Гэхдээ энэ мэдлэг болохоор зөвхөн одоо мэдлэгийн хувьд одоо оюун ухааны хувьд л мэдж байгаа мэдлэгийг хэлж байгаа юм. Харин итгэлээр дамжуулан сүнсээр
таньж мэдхийг хэлж байгаа юм. 요한복음 17장 3절에 보면 요한복음 17장 3절에 영생은 무엇인가? Йохан 17-гийн 3 дээр мөнх ам гэж юу юм бэ гэдгийг тодорхойлсон байдаг. 누가 좀 읽어주시겠어요? 요한복음 17장 3절. За нэг нь уншаад өгөөрэй. Йохан 17-гийн 3. уншиж байна. Цорын ганц үнэн Бурхан таны болон таны илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн. Амен. 영생은 이것이다. 말씀하셨죠? За мөнх ам бол ийм зүйл юм аа гэж хэлсэн байна. 유일하신 참 하나님을 아는 거. Юу юм бэ гэхээр мөнх ам гэдэг бол цорын ганц үнэн Бурханыг мэдэх. 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 바로 영생이다. Бас эцэг Бурханы илгээсэн Есүс Христийг мэдэх. Энэ нь бол мөнх ам юм аа гэсэн байна. 근데 이 지식은 바른 지식이어야 됩니다. Гэхдээ энэ мэдлэг нь болохоор зөв мэдлэг байх хэрэгтэй. 바른 지식을 얻는 것이 참 힘들어요. Ийм зөв мэдлэгийг олж авна гэдэг бол маш хэцүү байдаг. 여러분은 어떻게 바른 지식을 얻습니까? Та нар зөв мэдлэгийг яаж олж авдаг вэ? 저 나은기 목사가 우리에게 바른 지식을 전달해주고 있다. 확신하세요? Наа пастор бидэнд зөв мэдлэгийг дамжуулж байгаа гэж та нар бат итгэдэг үү? 그 강성영 목사님이 우리에게 바른 지식을 전달해 준다. 우리 몽골을 참 사랑하신다. 그걸 어떻게 알 수 있습니까? Эсвэл кам пастор бидэнд яг жинхэнэ тэр үнэн мэдлэгийг заадаг. Бас Монгол тайртай гэдгийг та нар яаж мэддэг? 강성정 목사가 우리 몽골을 참 사랑하죠. Кам пастор бол Монголд маш хайртай. 지금 저기 어디 큰 교회에서 전기 공사하고 있어요. Одоо кам пастор маань юу хийж байгаа вэ гэхээр нэг том чуулган дээр очиод цахилгааных нь засварыг хийж өгч байгаа. цахилгааны ажлыг хийж байгаа. 그 왜 원래 그 전기 기술이 굉장히 전기 기술 최고 기술을 가지고 있어요. Угаасаа кам пастор маань болохоор цахилгааны одоо маш сайн мэрэгжилтэн. 근데 그거 다 몽골에 계신 여러분들을 위해서 여러분들 때문에 일하고 있는 겁니다. Монголд байгаа та нарын төлөө л одоо ийм одоо пастрынхаа үйлчлэл яжгаар ийм ажил хийгээд явж байгаа. 이 학교를 운영하고 유지하기 위해서 자기를 희생하고 있는 거예요. 지금 강선영 목사가. Энэ Монгол Фатафе сургуулийг авч явахын тулд ажилуулахын тулд та нарын төлөө ингэж ажиллаж байгаамаа. 1년에 이 몽골 우리 신학교를 교회와 신학교를 위해서 돈이 얼마나 들어가는지 혹시 아세요? Монгол одоо Фатафе сургууль болон Монгол에서요? 예, 몽골에. 예. Монголд явагдаж байгаа энэ Фатафе сургууль болон бас Монголд чуулгануудын одоо үйл ажиллагаанд жилдээ хэрэг мөнгө ордгийг та нар мэдэх үү? 한국 돈으로 한 1억 5천 정도 들어가요. Солонгос мөнгөөр бол нэг 150 сая орчим вон ордог зарцуулагддаг.
그 돈을 메꾸기 위해서 그 일하면서 이렇게 하고 있는 겁니다. Өөрөө одоо үйлчлэлийн пастор үйлчлэлээ хийхээ хажуугаар энэ санхүүг олохын тулд ингэж одоо хөдөлмөр эрхэлж ажилладаг байх нэ. Хан пастор маань. 이 사람이 바른 지식을 우리에게 전달해 주는지 전달해 주지 않은지 그것을 잘 살펴봐야 됩니다. Тэгэхээр хүн одоо бидэнд одоо хинч бай бидэнд зөв мэдлэгийг дамжуулж гэнэ үү? Худлаа мэдлэг дамжуулаад гэнэ үү гэдгийг бид нар маш сайн ялгаж ажиглах хэрэгтэй. 그 사람이 어디서 누구한테 배웠느냐, 성경을 어디서 배웠고 누구한테 배웠느냐 이게 중요해요. Тэр хүн хаана хинээс энэ Библийг сурсан байна вэ? Энэ мэдлэгийг хаанаас хинээс олж авсан байна вэ гэдгийг бид нэр судалж мэдэх хэрэгтэй. 어떤 신학을 공부했는가? Ямар теологийг суралсан? 이런 거 정말 중요한 겁니다. Энэ мэдчлэн зүйлс бол маш чухал байдаг. 여러분들이 나중에 이제 누가 물어볼 때, 성경 어디서 배우셨어요? 물어보면 여러분들이 뭐라고 대답을 하실 겁니까? Дараа хэрвээ хүмүүс танараас асуух юм бол тийм ээ. Та нар Библийг хаанаас сурсан бэ? Хаан сурсан бэ гэх юм бол та нар юу гэж хариулах вэ? 그런 것이 참 중요합니다. Тэр хариулт бол маш чухал юм аа. 12 제자는 사도들은 예수님께 배웠죠. 12 элч буюу 12 шавийн хувьд бол Есүсээс өөрөөс нь шууд суралцсан байгаа. 또 그 12 사도의 제자들이 있어요. За тэгээ бас тэр 12 элч нарын шавнар гэж байгаа. 그분들을 교부라 그러는데 교부라고 하는 단어 혹시 За 아세요? тэднийг нэ. За тэр элч нарын шавнар тэг шавийг шав нарыг болохоор тэр чуулганы эцгүүд гэж нэрлэдэг. Эцгүүдийн үе гэж чуулганы эцгүүдийн үе гэж байсан. 그 교부의 제자들. За бас тэр эцгүүдийн шавнар гэж бас байгаа. 우리가 아는 유명한 분들 중에 어거스틴이 있죠. За бидний сайн мэдэх одоо алдартай хүмүүс гэх юм бол Августин байна. 그분들의 제자들이 있어요. За тэдний бас шавнар байгаа. 마틴 루터, Мартин Лютер байна. 또 존 칼빈, Джон Кальвин байна. 그분들 계통이 우리는 그분들 계통입니다, 여러분. Тэгэхээр бидний одоо үзэж байгаа сурч байгаа энэ бүхэн энэ теолог маань бол тэднээс суралцсан тэднээс уламжлагдаж ирсэн теолог юм аа. 우리는 종교 개혁자들의 후손들이에요. Бид нэр болохоор шашны шинжлэгчдийн үр өдөм. 가깝게는 청교도 신앙과 신학의 후손들입니다. хамгийн ойрхон бидэрт одоо хамгийн ойрхон итгэл үнэмшилтэй хүмүүс гэх юм бол британчууд байна. 그것을 오늘날 신학적으로 정통이라고 말해요. 정통, 보수라고 말합니다. За үүнийг болохоор теологийн хувьд уламжлал гэж нэрлэдэг. 이게 우리 족보예요. 여러분 족보예요. 믿음의 족보. Нэгсэндээ бидний итгэлийн угийн бичиг гэсэн үг. 그러니까 예수 그리스도에 대한 바른 지식이 있어야 돼요. Есүс Христийн тухай маш зөв мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. 그 지식은 많은 사람을 의롭게 하며
또 그들의 죄를 친히 짊어질 것이다 그랬어요. Тэр зөв мэдлэг нь олныг зөвтгөж хилэнцгийг нь үүрнэ гэж хэлсэн байна. 예수님을 많이 알아가야 됩니다. Есүсийг бид нар маш их мэдэх хэрэгтэй, таньж мэдэх хэрэгтэй. 또 예수님에 대해서 바로 알아가야 돼요. Есүсийн талаар бид нар маш зөв мэдэж авах хэрэгтэй. 이제 몽골에도 그 성경에 관한 또 이 신학에 관한 책들이 많이 이제 출판될 겁니다. Одоо Монголд ч гэсэн энэ Библийн тухай, теологийн тухай олон номууд хэвлэгдэж гарч байгаа байх. 그 책을 사기 전에, 그 책을 읽기 전에 이분은 어디서 누구에게 공부를 했는가, 그거를 잘 살펴보셔야 돼요. 이 신학교는 어떤 신학교인가, 그걸 살펴보셔야 됩니다. Тэр ном зохиолуудыг худалдаж авахаасаа өмнө доторх агуулгыг нь уншихаасаа өмнө энэ номыг бичсэн хүн хаана теологт суралцсан бэ? Хинээс суралцсан бэ? Ямар теологт суралцсан бэ гэдгийг нь эхлээд бид нар ажиглаж харах ёстой. 그 강성규 목사님이나 저희들을 통해서 그 물어보셔야 돼요. 이분은 어떤 분이십니까? 이런 책을 읽어도 괜찮겠습니까? 꼭 물어보시고 그 책을 읽어보셔야 돼요. 사셔야 돼요. Бас одоо кам пастроос ч юм уу бид нар хичээл зааж байгаа багш нар бусад пасторудаас асуух хэрэгтэй. Одоо би энэ номыг унших гэж байна. Энэ номыг уншиж болох уу? Энэ хүн одоо зөв теологийн хүн үү? Үгүй юу? Гэх мэтчлэн асууж байж унших хэрэгтэй. 12절에 그러므로 나는 많은 사람과 함께 분깃을 그에게 나눠주고 그는 강한 자와 함께 탈취한 것을 나눌 것이다 그러셨습니다. 12 дахь ишлэл. Тиймээс би түүнд ихэстэй хамт хувь ногдуулж тэрээр олцыг хүчтнүүдтэй хуваана. 예수님께서 십자가에 죽으셨죠? Есүс цахалмаа дээр цовдлогдож нас орсон тийм үү? 부활로 승리하셨죠? Тэгээд амилсанаараа ялалт байгуулсан. 모든 그 바리새인들, 사두개인들, 로마의 제국주의, 권세 다 이기셨죠? Тэр өглөөс амилснараа бүх тэр фарисеучуд, садукайчуд, Ромын эзэнт гүрэн болон бүх эрх мэдлүүдийг ялан дийлсэн. 죄와 사망과 마귀를 정복하셨어요. Тэм нүгэл болон үхэл болон сатаныг, диаволыг тэрээр эрхшилд оруулсан. 그 모든 혜택을 예수를 믿는 사람들에게, 성도들에게 나누어 주신다는 거죠. Тэгснээр тэр одоо өөрт нь оногдсон тэр бүх олцыг, тэр бүх хувийг бүх итгэгчдтэй хуваалцнаа гэсэн үг. 우리의 믿음은 승리적인 믿음이에요. Бидний итгэл бол ерөөсөө яллагч итгэл юм аа. 예수 믿는 것은 아주 멋있는 겁니다, 여러분. Есүст итгэн гэдэг бол үнэхээр дог хэрэг юм. 그는 강한 자와 함께 그 탈취한 것을 나눌 것이다 그러셨어요. Тэрээр ихстэй хамт хувь би түүнд ихстэй хамт хувь ногдуулнаа. тэрээр олзыг хүчнүүтэй хуваах болно гэсэн. 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자들로 취급되었으나 실상은 그가 많은 자들의 죄를 지고 범죄자를 위해 중보하셨다 그랬습니다.
Цааш нь учир нь тэр амиа өвхөл рүү асгаж нүгэлтнүүдийн хамт тоологдсон юм аа. Олны нүглийг өөртөө авч гэмтнүүдийн төлөө зуучлсан юм. 예수님께서 우리의 죄를 지시고 대신 죽어주셨잖아요. Есүс бидний гэм нүглийг өөртөө үүрээд бидний өмнөөс үхэж өгсөн. 죄 없는 분이 Тэр өөрөө ямар ч гэм нүгэлгүй хэрнээ 죄인이 되어가지고 십자가에 달리셨어요. гэм нүгэлтэн болж загалмай дээр насарсан. 그 결과 하나님과 단절됐어요. 하나님과 끊어졌어요. 연결이 끊어졌어요. Тэгснээрээ түүний тэрээр бурханаас таслагдсан. 그 완전한 죽음을 경험하신 거죠. Бурханаас таслагдана гэдэг бол бүр мөсөн үхлийг амссан гэсэн үг. 그러나 완전히 하나님의 뜻을 순종하신 거잖아요. Гэтэ нөгөө төгөөр энэ нь бүр мөсөн бүрэн төгс бурханы үгэнд дуулууртай байсан хэрэг юм. 하나님을 기쁘시게 해드렸어요. Тэгснээрээ бурханд тааламжтай зүйлийг тэр хийсэн. 그래서 예수님은 어떻게 부활하신 거죠? Тэгээд Есүс яаж буцаж амьдсан бэлээ? 여러분 이단자들이 와가지고 여러분들에게 예수님의 부활을 믿습니까? 물어볼 수 있어요. За одоо нэг гаж урсгалын хүн хурж ирэл танараас асууж магадгүй Есүс амьдсан гэдэгт итгэж байгаа юу? Үнэхээр итгэж байгаа юу гэж асууж болно. 그럼 나 예수님의 부활을 믿는다. Мо тэгэлгүй яах вэ? Би Есүс амьдсан гэдэгт итгэдэг. 그럼 예수님은 어떻게 부활하셨습니까? 물어봐요. За тэгвэл тэр Есүс чинь яаж амьдсан бэ? 그럼 할 말이 없네요. За тэгэнгүүт бид нар хариулж чадхаа болчдөг. 예수님 어떻게 부활하셨지? Бидний Есүс яаж амьдсан болоо? 그러면 이단자에게 그만 치고 말아요. За ингээл эхлэх юм бол бид нар тэр гаж урсгалын үнд ялагдаж эхэлнэ. Ялагдах болно. 성경에서는 예수님의 부활은 하나님의 능력으로 부활하셨다 말씀하셨어요. За Библиэд хэлэхдээ Есүсийг Бурхны хүч чадлаар эргэж амьдсан гэж хэлсэн байдаг. 두 번째, 그리스도 안에 있는 능력으로 부활하셨다. Хоёрдугаарт нь болохоор Христийн дотор байдаг хүч чадлаар эргэж амьдсан гэдэг. 이 두 가지가 반드시 있어야 됩니다. Энэ хоёр бол заавал байх хэрэгтэй. 첫째는 뭐죠? Эхнийх нь юу гэнэ? 하나님의 능력으로 Бурхны 부활하신 хүч 것이다. чадлаар амьдсан. 두 번째는 Хоёрт нь 그리스도 자신 속에 있는 능력으로 부활하셨다. Христийн дотор байдаг, Христийн өөрхөн дотор байдаг хүч чадлаар амьдсан. 그래서 하나님과 죄인 사이에 영원한 중보자가 되신 거죠. Тэгснээрээ Бурхан ба гэмт хүмүүсийн хооронд мөнхийн зуучил болсон. 이게 복음입니다. 복음. Энэ бол сайн мэдээ юм аа. 이사야 53장을 통해서 장차 오실 메시아가 당하실 고난에 대해서 예언하신 말씀을 보았습니다. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Исая 53 дугаар бүлгээр дамжуулан хожим өрөх Месиа ямар зовлон эдлэх вэ гэдгийг тухай суралцлаа. 이사야서는 다음 학기 한 번만 더 하면 마칠 수 있을 것 같아요. Ерөнхийдөө бол одоо Исая ном бид нар дараагийн улиралд үзээд дуусгачих баг.
그동안 고생 많으셨습니다. өнгөрсөн хугацаанд бүгдээрээ маш их зүдэрч хичээлцгэлээ. 네, 방학 기간에도 편안히 잘 지내시기 바랍니다. За амралтаараач гэсэн та бүхэн амар тайван сайхан амарцгаагаарай. 우리 통화 사모님도 건강하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 하나님, 하나님의 아름. 놀라운 사랑과 은혜를 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны нэр гайхалтай хайр нэгүсэлд талархаж байна. 영원한 멸망을 받을 수밖에 없는 저희들을 구원해 주신 것 감사드립니다. Мөнхийн суурь руу явхаас өөр аргагүйсэн биднийг та аварж өгсөнд л талархаж байна. 저희가 낙심하지 않게 해주시옵소서. Бидний сэтгэлээр унахгүй байхад туслаарай. 절망하지 않도록 저희들을 붙들어 주시옵소서. Сүхэрч шантарахгүй байхын тулд та биднийг үргэлж мотраараа тогтоон барьж өгөөрэй. 예수님의 뒤를 따라서 묵묵히 잘 걸어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Есүсийн араас дагаж Есүсийн зам мөрөөр чимээгүйхэн дуулууртай дагдаг байхад туслаарай. 특별히 저희 속에 하나님의 능력을 덧입혀 주시옵소서. Ялангуяа та бидний дотор өөрийнхөө хүч чадлыг дүүргэж өгөөрэй. 또 방학 기간에 저희들을 지켜주시고 또 통역하느라 수고한 우리 통화 사모님 하나님이 늘 위로해 주시고 함께 해 주시옵소서. Амралтын үеэр та биднийг хамгаалж өгөөрэй. Мөн орчуулагч тунгаа тажигсан үргэлж хамт байж өгөөрэй. 예수님 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. Амен. 아, 감사합니다. 네, 고생하셨습니다. 다음 학기에 баярлалаа. 네, 다음 학기 때 자, 또 나라긴. 뵙겠습니다.